lokhu okwenzakala eDingthini siyalimala lapho kodadewethu yiba waqomile namakwelekwele uthi wani phela abashana sekhona abashana bethu manje kumele sihlale phansi izulu omnyama ngesichitha ingqubunga ukuthi sikuthini lokhu ngoba noma ngabe umshana wami uzalwa ikwelekwele alihambe ikwelekele sala umshana kumele kube njalo kodwa sikwazi ukuthi sihlanganise siwuZulu sihlangane amakhanda washo umdungumane wathi hlangana mhlathoza nayo Zulu omnyama kakusiqali lokho abantu bofika kulelizwe umdlukumbane yayikhona lenkinga sedlula kuyo isikhona ke futhi manje ngesikhathi sami Zulu omnyama ngisho ukuthi kase kucwayi lokhu udala umthetho ngisacela ukuthi ke nithembise nje into eyodwa Zulu omnyama bengabanga umsindo onke amagubho omhlaba umdala lo msindo lelizwe lendawo akho umuntu othinta lelizwe uKwaZulu la sisemkhankasweni ukuthi sisuse lo Natal ngoba uthanda usidalela inkinga vele ethi kwaZulu ngoba lo Natal angikwazi ukuthi ungiwane yiwo lo Natal lo Zulu omnyama usidalela uTalatiya uKwaZulu njengegama lami nje ngizomisa uZulu mina ngizomisa uZulu angizeli ukuzomisa uNatal ngaprofitwa ngingakazalwa ngisho ukuzalwa ukuthi ngiyosiphatha mina lesi sizwe ngalesi sikhathi Zulu omnyama ngesikhathi sami ngiyanithembisa akukho mpi esizoyiphaka sokhuluma nje nabo ukuthi sukani la akekho umuntu ongenalo ikuphi bakwethu ikanda kodwa Zulu omnyama sikhumbule futhi ukuthi siphakathi komkhosi wokweshwama ngisafakwe ingubo emlonyeni angikwazi ukuqeketha kakhulu inhlambelo isemanzi liyakhumbula ibutho mhla ngelikhipha ondini ngomsombuluko ukuthi inhlambelo isamile Zulu omnyama niyakhumbula lothi ke mase kusho inhlambelo bese sihlala phansi ke sikhuluma indaba zakwaZulu nezwe lethu ngintandane mina wahamba umhlokombani nomama ongizalayo wahamba kodwa ayikho intandane kwaZulu ayikho umntanakho umntanami ngiyangeza akekho umuntu la ongenalo iphakelo lakhe ngiyangeza ake ngene lapha ke Zulu omnyama ukuze siqondisane nje lo mcimbi lo esikuwo namhlanje akusiwona umcimbi kahulumeni wayengekho uhulumeni uJinini ePhakaleni wayengekho uhulumeni wayekuphulumeni kwakhona uZulu la
manje uhulumeni engagaxeli ukuthi ngoba nakhe ephethe imali thina singenamali. Ngisenembuzo njalo ukuthi isizwe sicebe kangaka kungani hlupheka kangaka nenkosi yaso khona ungahambi kahle ukunuka amakhala. Siza kulandela size sikuthole. Mina besilo uNkulunkulu ngizanimela unginikeze mina lesi sikhathi. uNkulunkulu angisize nedlozi nomsamo kaZulu ngoba yimina ophethe umsamo wenu. Ngikhuluma nje izibani zenu ziyasha kumanje zimile. Zulu mnyama ndlela zimhlophe angizukwanda kakhulu ngoba nedlozi liyoze lingishaye. Nenhlonipho lokhu okwenzakala eDingthini siyalimala lapho kodadewethu eyibawaqomile namakwelekwele. Uthi wani phela abashana sekhona abashana bethu manje. Kumele sihlale phansi izulu omnyama ngesichitha ingcubunga ukuthi sikuthini lokhu ngoba noma ngabe umshana wami uzalwa ikwelekwela alihambe ikwelekele salo umshana. Makumele kube njalo.